Tuukkamik teknologisiuarsimaneruvoq. Taamaattumik uutinnut ilaatилlutit ilorrisimaarnerusinnaavatit. Aatriunneruterajuaniup isaariaatigut iserluni tikilluaqqusaassutut misiginarluarpoq. Qilaavanеqulliit naleqqussikkanik iluseqarlutik LED-nik qulleqaramik tikilluaqqusisarpik qaamaneqarluartippaat. Nassitaasiviit nutaat anginerungaatsiarput inissarsasit 60%-nik annerulluni. Taamaalilluni ilaasut issiaviisa qulaanni nassitanut ilisiviit inissaqarnerupput. Taamaalillunilu ilaasut issoqarnerini timmisartumullu ilaanerini ilorrisimaarnissaaq anneruvoq. Mutoori nipikinnerummat timmisartoq ilaaffigalugu nipikinneruyussuuvoq. Aamma atortut timmisartumut atugassitut toqqarneqarsimasut peqqutaallutik. Tamatumalu saniatingut Rolls-Royce Trent 7000 motoorit atorneqarmata nipip akisuanera annikinneruvoq. Timmisartup ilusiligaanera peqqutaalluni sukkassusissaminut pinermini silaannaap aqusaartarnera arrinnerusarpoq. Taamaattumillu putsup aniaffii nipikinnerusarlutik. Tamatumalu saniatigut timmisartup qalliutai nipikillisittisarmata nipi ataatsamut annikinnerulerseqqinneqartarpoq. So the inspiration comes from everything and nothing. It comes first of all with the talk with the airline. Do they have a brand book? Do they have a real strong idea of what they would like to get? That's first of all. It's so, like I said, it's an interchange. It is questions, answers, putting materials on the table. What do you like? What do you like less? Why? A lot of things as well with images. What is making one airline country unique? What is the typical thing we would like to add on the aircraft so that your aircraft is the unique one? You're feeling that once you step in, it's an Air Greenland aircraft. Vores arktiske natur, det er den livlige kerne i Grønland, og det er det også i Air Greenland. Det er både vores allerbedste salgsargument, når vi skal sælge en rejse til Grønland, men det er samtidig også den sværeste del af vores operation, og det som udfordrer os allermest i hverdagen. Det er det, vi har brugt 6 årtier på at blive eksperter i, netop at kunne omfavne og operere i den arktiske natur. Det er vores smukke og fantastiske baggrundstæppe, og det har selvfølgelig fyldt rigtig, rigtig meget i at indrette kabinen i Tuukkaq. So we look for the inspiration on all those manners. We gather them on a mood board with images, with colors. Then we translate those moods into materials, and we tweak those materials until they are the good ones, the ones we would like to have seen in, applied in the aircraft. So we decided together with Air Greenland to go for details. The important things goes into the really detail, because on that one you can see it's thought through until the end. Taamaanneranilu timmisartoq immikkut ittumik nipikillisagaavoq. Tuukkaq ilusetersornerani qalipaatinut ilutsinut qullernullu pinngortitaq isumassarsiorfiineqartuarsimavoq. Qalipaatit qulliillu tungujuartut Kalaallit Nunaannut sernersuup ilulissallu qalipaataannut amerlaqisunut takussutissiaapput. Qalipaatit qasertut qaamanerusut taarnerusullu Kalaallit Nunaata sineriaani ujaqqanut saffiugussanallu amerlaqisunut ersiutaapput. Det særlige ved Tuukkaq, det er, at vi ikke bare er et airline i Air Greenland. Vi er det allerførste skridt ind til Grønland. Og det er vi både for dem, der kommer for at opleve polareventyret, og dem, som vender hjem fra en lang rejse eller skal ud i verden. Og det har været rigtig vigtigt at få vores grønlandske kultur til at blive tydelig i Tuukkaq. Det er blandt andet sket i form af myten omkring Asiaq, som er vindens ånd, der er afbildet i kabinen.
Og det er også sket i en masse af de elementer, der er i det nye underholdningssystem ombord. The premium class is the more cooler colors of the ice. You have the white, the grey, the light. But we already announced the deepness, which you will find in the cabin behind the turquoise. It's very difficult to capture the richness of this color, but you have the turquoise that comes through when you go really, really deep into the ice. You have this nice, bright color comes through. So in the stitching, we're announcing already this little nice color coming through. Red is coming through as well. You have accents on the seat belts, on the curtain, little spots on the carpet. So you have all this, then you come from the premium, go to the economic class, and there you will find more turquoise because you have more seats. So we could go a little bit more bold. You see as well the stitching coming through, and the fabrics are woven in such a nice way that you have we try to capture the deepness of the nature to come through, that you find it through the whole cabin. A little bit less in the premium class, a little bit more bold in the economy class. Timmisartup iluani aliikkusarsuinermut atortut. Issiaviup saavani issiaviup tulliup tunuliaqutaani aliikkusarsuinermut atortunik nutaanik atorluarsinnaasunik imaqarnerusunillu atuisut iluutaffigisinnaasaanik saqqummiisinnaanerput nuannaarutigaarput. Aliikkutassiat oqaatsippingasut atorlugit atorneqarsinnaapput. Taamaattumillu nunanit allaniitsikeraaqqaat aamma kalaallit nunaanni angalasut skiarmanik issiaviit igarfiiniittut atorlugit takusassarsiorsinnaapput. Filmit ni pilersukkat aliikkutassiallu nuannaraneqarluartut neqeruutigisinnaavagut. Taakkulu kalaallit nunaannut aamma kalaallit nunaanniit timmisartutsinnut ilaaninni akaqinngitsumik nuannisaatigisinnaavatit. Issiavinnut igaamiinnarlutit skiarmik toortartaga atorlugu aliikkutassat aliikkutarikkit. Huudertelefoonitit atorsinnaavatit imalunniit tunniussagut atorsinnaavatit. Issiaviit tamarmik ikkuffimmik ataatsamik atortuligaapput. Kalaallit nunaannut aamma kalaallit nunaannit angalaninni aliikkusersorneqarnassat isumangiumaarparput. Immikkoortumi my flight-timi nioqutissattinnut akittuuteqanngitsunut quppersaga imingassanut quppersagaq aamma ilaasartunut peqatigiiffitta kloptimmisap misissuineranut paassutissaattaanullu quppersagaq takusinnaavatit. Ukiup tullianiin qarasaasiamut atortutit wifi-mut 2023 qaammatit pingasutiulliit ingerlanerini atuligassattinnut attavilersinnaalisavatit. Kalaallit nunaat misigisassarsiorfigiu Timmisartutsinnut ilaallutit angalanissannut imalunniit kalaallip nunaaniinnissannut isumassarsiorit. Air Greenlandip timmisartuutaasa ornittagaanut tamanut nassuuyaatit nassaarisinnaawatit aput ilulissat imaq arsarnerit seqinerkaavinnartoq arfeqillu misingerusukkukkit assingingitsorpassuarnerk misissuisinnaawatit. Uyaasigit maannarpiarlu misigisassat nutaat pissanganartullu uyakkit. Ornitassinut ilitsersuutit Air Greenlandip ornittagaanut tamanut tungasunik takutitsiffiusussat qoluttuarfigisagullu suliaritissimavagut. Atortuni timmisartuussiffiit naatsumik qoluttuariinaqarnera neqeruutigaagut. Skiarmimilu attuuaannarlugu aquttakkami angallaviit assingi nassuuyaatitallit siniatigut aamma nunarsuartriitiingorlugu misissorneqarsinnaavoq. Igalaap tungaani issiaveqaaruut ingalaakkut itsuannisaautigalutit Tuukkaq maannarpiaq ingerlavia skiarmikkut malinnaaffigisinaavat. That the passengers, of course, that's the final customer from the cabin. They will maybe not remember exactly why they like the aircraft, but that's the goal. You have to get in and feel comfortable, at home, at ease. Everything is nice, everything is
probably giving the impression like I would like to come back, or I would experience coming on this aircraft again. The experience has to be normal, natural, recognizable, easy, and probably leaving something in a passenger's mind. Oh, that was a nice experience. I want to experience it back. Idaasussatsinnut qilanaaru taasinnaavoq Timmisartumut ikingaanni takussutissaqaratta maattoq nunatsinnisoorlu uqaluttuassartaat makkua takutissinnaasaqatsingit taava aamma isinginnaarutini aamma filmeqarmat kalaallunatsinni uqaluttuartunik taavalu aamma timmisartoq toqqissisimanarluni nutaanik atortorissaaruutinik atortoqarluni ilaaffingинеқарсиннааммат нериуппунга соорунalimi илаасуссангут тоққусисималлутик ингерлаартаруmaartut. Flådefornyelsen i en historisk kontekst er jo også interessant, fordi historisk har vores forfædre jo forfinet deres jagtredskaber, deres transportmidler til hele tiden skiftende omstændigheder og skiftende miljøer. Det bedste eksempel er en qajaq, som jo i dag er noget af det mest forfinede, der findes inden for transport til søs. Det samme gør vi i Air Greenland. Vi tilpasser os hele tiden, vi fornyer i forhold til skiftende omstændigheder, skiftende vilkår. Og der er Tuukkaq jo et perfekt eksempel på den tilpasning, som gør, at vi har overlevet indtil nu, og at vi også kommer til at overleve i årene fremover. Angalasut Timmisartumi ilorrisimaarneq pitsaaneq misigisassat atortorissaaruutillu nutaat isumangissavaat ilaasoqarnermut siutuumik mingutsitsineq annikinnerpaaffissaminiitinneqarnissaanut siuttooqataassisugut tassunga aningaasaliinerput tulluusimaarutingaarput nunatta ineriartorneranat ukiorpassuarni sunniuteqarluartussama. Timmisartumut ikininni tikilluaqqunissannut qilanaarpugut Timmisartumi nutaarluinnarmut Tuukkamut.